Melissa ujya mwana ni kirungo Christian teka na Christian ndakubwiye wewe ndagutera inkuru asigaye ukaze higa ijoro rero banze ndiye cyane inzoga yanjye yaheze oya yego wowe nyine cyangwa Nifuza iki? mbewe witwa gute Nitwa Emma. ubona ko inzoga yanjye yaheze none kana basevera shamba rero nakumbwira ati Vandra dipasi asha yari muri Uganda wenzo nzokwereka aho jidu uzomubona wenyine asha pili none bibiri ndakubaza umwana umurondera kwiki tekana n'abandi baramaye n'abazoma kirungo sana shush maka numéro no Regarde, là, numéro pas ma client. La numéro pas ma client. wigize nde none nakubwira wewe nakubwiye weze umuntu yoye azi gira none andi makuru rero murabe nabisasa cyo umwana oh shushu namusiko yindi urakoze cyane ashamba yekwije vraiment yekwije kabisa ndabona ni sawa shushu mwanza ngaha muri akabare kubera wewe gusa yatari man nyina arabizi kutanyishura none nyishura Darose. oya ushaka umuntu wewe umugabo ntandero afise bazundabire ngaha mani yakubabaje yakubabaje ibyicanuko oya naje nazi Urabona ceceka nta na kimwe nkeneye kumva urashobora kumfatira abakiya nabi wewe kuwe wararezwe ntibishoboka genda tora twawugende sange wagiye urabona shushu wow bazanye umushasha wewe Christian shushu tugaruka Ego, ndagaruka kubakira. ego nukuri